Nicolas Sarkozy has arrived at La Santé prison in Paris, where he'll serve a 5-year sentence. Burya koko abahanga cyangwa se abakurambere baravuze ngo akebo kajiwa mugarura. Ubungubu tuvugana uwahoze ari perezida w'Ubufaransa Nicolas Sarkozy akaba ari muri gereza aho yatangiye igifungo c'imyaka 5. Bwa mbere mu mateka y'Ubufaransa perezida uwahoze ari perezida akatiwe igifungo c'imyaka ajanwe muri gereza ndetse noneho agiye gufungwa by'umwihariko. Ahangana nyuma yuko urukiko rw'Ubufaransa muri Paris day for him, for France and for our very institutions, because this sentence is a disgrace. If they absolutely want me to sleep in prison, I will sleep in prison, but with my head held high. I am innocent. Je suis innocent. Waje kumusanga ari guilty cyangwa se ashinjwa ahamwa n'ibyaha yuko yakoresheje amafaranga atemewe, illegal money, avuye kuwahoze ari perezida wa Libya Colonel Muammar Gaddafi. Ibingibi rero bikaba ari ku banyafrika bavuga ngo Ubufaransa ntabwo bwateye Libya igihe bakuyeho Muammar Gaddafi, bamukuyeho ari uko bashaka kumucecekesha. Ntabwo bashakaga kuramira abanyalibiya, ahubwo bashakaga gucecekesha Muammar Gaddafi kubw'amafaranga yari yaragiye aha Nicolas Sarkozy miliyoni zigera muri 83 z'amadolari kugira ngo Nicolas Sarkozy abashe kwiyamamariza kuyobora Ubufaransa mu mwaka w'ibihumbi 2007. Mu myaka myinshi cyangwa se ibinyacumi byinshi, Libya yahoze ari igihugu kiri nka symbole cyangwa se icubahiro ca Afrika kiyobowe na Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi yakunzwe na benshi, yanzwe n'abandi benshi, ariko muri bose bakemeza yuko Muammar Gaddafi yari umuyobozi utinyitse, yari umuyobozi w'isi isitinya. Apana kuvuga ngo ni Afrika gusa, yari umuyobozi utinywa n'ibikomerezwa byo mu bihugu bigiye bitandukanye. Yari umuyobozi watekereje cyangwa se wagize inzozi z'uko Afrika ikwiriye kuba Afrika yunze ubumwe, yari ikwiriye kuba Afrika United State of Africa. Ni igihugu yumvaga kigomba kwiyunga kikaba igihugu kimwe, umugabane wa Afrika ukaba igihugu kimwe. Ariko ni ibintu bitakunzwe cyangwa se bitishimirwaga n'amahanga, by'umwihariko Europe nk'umukolonizers wa Afrika cyangwa se new colonizers ari nawe Amerika. Ntibifuzaga yuko Afrika ishobora kugira ubwigenge buhagije. Ahangaha rero biza kuza kuko Libya yari layingaga, yari ifite amafaranga, yari ifite ubutunzi bwayo, yari yariyubatse mu buryo butangaje. Europe ntiyabibonaga neza. Libya yari ifite amavuta cyangwa se oil production yayo yari hejuru cyane, ni igihugu cyari gikize kuri petrol, gikize kuri gold cyangwa se zahabu. Ni igihugu cyari souverain, cigenga muri buri kimwe. Ibi rero Colonel Muammar Gaddafi yifuzaga yuko bikwiriye gukwira muri Afrika. Afrika ikaba Afrika yunze ubumwe, igendera ifite ifaranga ryayo rimwe, itagendera ku mafaranga ku madolari kuvuga ngo bakore ubucuruzi bakoresheje idolari ry'abanyamerika. Mu mwaka wa 2011 rero nibwo ubutegetsi bwa Muammar Gaddafi bwashizweho iherezo, niko dushobora kubyita yuko bwashizweho iherezo bya burundu. Ahangaha rero hari akagambane k'ibihugu by'ibikomerezwa cyane cyane biyobowe n'Ubufaransa, nubwo byitiriwe yuko ari NATO, ariko byari mu Bufaransa. Ubufaransa nibwo bwari buyoboye iki gitero, Amerika n'Ubwongereza. Ahangaha abenshi wenda kubakurikirana amakuru, habanje kubaho kutumvikana ko muri NATO, ibihugu bimwe byo muri NATO byanga yuko bashobora gutera Libya. Ariko rero tukibaza dusubiye inyuma ngo iki gitero cya Libya rero caje kubera iki? Kuri bamwe ubungubu Nicolas Sarkozy aho iperereza rimaze kwemeza yuko aba investigators bemeje yuko mu gihe yiyamamarizaga kuyobora Ubufaransa mu mwaka wa 2007
yafashe amafaranga menshi, yagurije Muammar Gaddafi amafaranga menshi agera muri miliyoni 83. Ibi ngibi rero kubera iyo pressure y'amafaranga, nubwo yahawe ayo mafaranga ntibzabujije kugira ngo aturuke inyuma n'ubundi aze kwica Muammar Gaddafi mu kwinjirira cyangwa se gutekinga advantage y'intambara yari muri Libya muri 2011. hari harimo yuko bagomba kumucecekesha. Nicolas Sarkozy yashakaga gucecekesha uwo muyobozi w'isi cyangwa se ico gikomerezwa c'isi, nubwo bamwitaga ngo n'umudictator. Muammar Gaddafi rero yari afite ibimenyetso byinshi. Mu by'ukuri aha nta gushidikanya yuko Muammar Gaddafi yapfanye amabanga atagira uko angana. Ariko gufungwa kwa Nicolas Sarkozy sinzi nimba ari njewe byanejeje mu ruhande rumwe, ariko kandi byagaragaje conspiracy cyangwa se akagambane ibihugu by'ibikomerezwa bikorera abanyafurika, akarengane bikorera abanyafurika, ukuntu ibi bihugu birenganya Afrika ariko bigatwara imitungo yayo bigasaba bikagaruka nkaho ari bo batabazi, kandi Afrika ari ibibeshejeho. Ibi ngibi byagaragaje uburyo Ubufaransa budipendinga, budashobora kubaho budafite Afrika. Nicolas Sarkozy rero yahawe amafaranga kugira ngo yiyamamarize kuyobora Ubufaransa mu mwaka wa 2007. Aya mafaranga yahawe rero yaje gutuma amushiraho pressure yo kugira ngo akavaringe, abonye yuko muri Libya harimo ibibazo, akavaringe ibyo yakoze ibyaha byiwe bya ruswa, yahitamo kugira ngo ayobore ibitero bija kwica Muammar Gaddafi uwamugiriye neza. Mugani wa migani y'abanyarwanda ngo imbwa ne zibiri nuguhemukira kwima waguhaye no gusaba uwo wimye. No kuvuga ngo we yimye yagiye kwica, ntiyanamwimye gusa, yaramugambaniye, aje kugambanira aranamwica uwamuhaye, uwamugize uwo ari we, uwamushize ku buyobozi. Twovuga ko Muammar Gaddafi niwe watumye Nicolas Sarkozy atorerwa kuba perezida w'Ubufaransa, ariko aca inyuma amujomba icuma amuturutse inyuma. Ahangaha rero no kwima uwaguhaye iwe ntiyamwimye, rero yishu wamuhaye. Nicolas Sarkozy reka mbibutse iki kintu mu kinyamakuru The Guardian cyanditse inkuru ku minsi 22 y'ukwezi kwa gatatu, hari habaye inama ya NATO, aho Nicolas Sarkozy atifuzaga yuko igitero cyo kuyobora cyo guhagarika bitaga ngo ni the humanitarian cyangwa se cyo kurengera ikiremwa muntu muri Libya kiyoborwa na NATO, ahubwo bakavuga ngo yifuzaga yuko kiyoborwa n'Ubufaransa ariko hifashishijwe imbaraga za OTAN. Ahangaha yaje kubyitambika, ariko igihugu nka Turkiya kiravuga ngo ntabwo bishoboka yuko NATO yogendera munsi y'Ubufaransa. Germany yanze kuzinjiramo, Ubutaliyani nuko, n'ibindi bihugu bitandukanye bimaze kwanga kuzinjiramo. OTAN rero mu mbaraga uyu mugabo yari afite cyangwa se igihugu cy'Ubufaransa gifite, haba muri ONU haba no muri NATO, gifatanyije n'Abanyamerika n'Abongereza, bahisemo guhita batera Libya mbere yuko NATO inafata umwanzuro kugira ngo ico gitero ciyitirire. Ariko n'ubundi kuko bafite ububasha baje kugihindurira izina, bacita ngo ni Operation Unified Protect. Ahangaha rero Ubufaransa bwabwiraga isi cyangwa se OTAN yabwiraga isi ngo ni humanitarian intervention cyangwa se n'ukurengera ikiremwa muntu, ariko mission ntabwo byari ukurengera ikiremwa muntu cyangwa se gustopinga umudictator. Ubufaransa bwabanje kulaunchinga. The Guardian mu nkuru yayo yanditse ico gihe yaravuze ngo mu gihe NATO yari ikiri mu nama bakiri kuje impaka bavuga ngo twinjire muri iki gitero tuje kurengera abantu, Ubufaransa bwo indege z'Ubufaransa zari zamaze kugera mu kirere cya Libya zija gutera Muammar Gaddafi. Mbese Ubufaransa ntibwashakaga ko NATO
ifata full responsibility cyangwa se command yo kugira ngo iyobore ibitero bije gutera muri Libya. Ibihugu byinshi rero byo muri NATO byashakaga ngo NATO ari yifata ariyo iyobora uru rugamba, ariko Ubufaransa ntibukunde yuko ari rwo, ahubwo ari bwo buyobora mu izina rya OTAN. Ahangaha rero bakiri muri ibyo ngibyo ku minsi 19 y'ukwezi kwa gatatu Ubufaransa bwahise bulonshinga igitero, Ubwongereza bulonshinga ikindi gitero muri operation Elami. Mbese Ubufaransa bwalonshinze igitero bwitiriye ngo ni operation Hamatan. Ni umuyaga, mbese ni nk'umuyaga nguhuha mu karere ka Sahara. Bateye igitero nkaho ari umuyaga uje huha nyine uje kugira gute gukuraho Muammar Gaddafi. Ubwongereza buhita bugira ikindi gitero nabwo bwitirira igitero ngo ni Elami. Abongereza nabo igitero cyabo bacitirira Odyssey Down, operation Odyssey Down. Operation Elami, operation Odyssey Down na operation Hamatan zari operation zigiye zitandukanye, burumva buri umwe yashakaga kuciyitirira. Utese kubera iki rero Ubufaransa nibwo bwari busa naho buyoboye iki gitero bwabanje kucinjiramwo, kuko ibi bihugu bigirana uburyo bw'imikoranire. Iyo kimwe cinjiye mu ntambara abandi bagikavarinze kugira ngo tibyitwe ko ari Ubufaransa bwateye Libya, ahubwo byitwe ko ari NATO. Kubera iki? Harimo ibihugu bibiri by'ibihangange bindi muri NATO, kuko bakiri muri Majadiliano byaje gutuma rero bafosinga UN Security Council muri resolution yabo 1973 yo kwinjira yo kwinterveninga cyangwa se kwinjira mu kurengera ikiremwa muntu. Bitwaza iyo resolution yo mu 1973 yo kurengera ikiremwa muntu muri OTAN, muri United Nations. Niyo ngiyo bagendeyeho kugira ngo batere Abanyafurika, batere Libya. Bamaze gukuraho Libya, bamaze gukuraho Muammar Gaddafi, intego zabo tizari ukumwica gusa, tizari ugukuraho Muammar Gaddafi gusa, zari ugushaka control, zari ugushaka influence mu karere ka Sahel, zari ugushaka influence muri Afrika, zari ugushaka kugira ngo bigarurire amavuta cyangwa se petrol ya Libya, bigarurire zahabu za Libya, nibamara basubire bateze ibibazo mu bihugu bindi byegeranye na Libya n'ubundi. Kuko ibyavuye muri iki gitero cyabo cyo muri 2011 cyo kwica Muammar Gaddafi byandukiriye ibihugu bindi byo muri Sahel. Nibwo hahise yavuka iriya mutwe y'iterabwoba igendera ku matwara ya Kisilamu yazahaje aka karere, ibihugu nka Mali, Niger na Burkina Faso ndetse na Chad. Nibwo iyo mitwe yavuye muri Libya ihita imanuka ija muri ibi bihugu bindi. Nukuvuga ngo igihugu cya Libya ubu nyine cyahindutse indiri y'amabandi, cyahindutse cyarasenyutse kirangirika kirashira. Kubera iki? Nicolas Sarkozy, ibintu Nicolas Sarkozy yashakaga gupfukirana, ibintu Abanyamerika bashakaga influence muri kano karere, bashakaga gukavaringa mugenzi wabo, bashakaga kugira ngo bakontorore Afrika, influence yabo ikomeze kuba influence, bakomeze ku influencinga Afrika. Aka karere ka Sahel rero kakomeje kubamwe ibibazo kuva muri 2011 kugeza uyu munsi. Aka karere ntikarabona amahoro, kandi bari baje bitirira yuko baje kurengera ikiremwa muntu. Mbibutse yuko bamaze kwica Muammar Gaddafi rero, nukuvuga ngo iyi rejo yose yahise yangirika. Ntabwo bashakaga kugira ngo bakureho Muammar Gaddafi gusa, ahubwo bari bamutinye, yego bari bamutinye, batinye vision yari afitiye Afrika. Ariko bari bakeneye influence, bari bakeneye control, bari bakeneye amavuta, bari bakeneye imitungo, resources za Afrika. Ariko nubu
abantu baracibaza, Afurika iracibaza ibibazo, nubwo ari umwanzuro abanyafurika baregreta, ibihugu bya Afurika biregreta kuvuga ngo byaracecetse. Muammar Gaddafi, igihugu cya Muammar Gaddafi kiraswaho, Libya irasenywa ihinduka umuyonga. Ibi ni message yuko n'ikindi gihugu gishobora guhaguruka icyo arico cyose ibi bihugu bitakireka, cyangwa se ngo bikireke gikora uko gishaka, cyangwa se cunge Afurika nk'uko babishaka. Ibi ngibi rero nk'uko twari tubivuze haruguru, twari tuvuze yuko bakoze operasiyo, zari operasiyo zitandukanye. Ubufaransa bwamanje kwitirira operasiyo yabo ya Hamatan operation, Abongereza bakora Elami operation, abanyamerika bakora operasiyo Odyssey. Ni ukuvuga ngo izi operasiyo zose buri wese yayitiriraga ko ari, ariko baje kuzihindura bayita operasiyo Unified Protector ya OTAN. Ibi ngibi byaje gupushinga kugira ngo ntibzitwe igihugu cateye Libya, bizitwa yuko ari OTAN yaje kurengera ikiremwa muntu. Ariko Afurika kugeza ubu nyine iracibaza kubera iki ibi bintu bikomeza kubaho. Abanyafurika ibi bintu barabyibaza umunsi ku munsi, why bikomeza kubaho gutya. Ariko aho ibi bihugu byamaze kumenyera ukuri, nuvuga ngo Niger niyo mpamvu habaye birukanye Ubufaransa, Mali birukanye Ubufaransa, Burkina Faso nuko. Uyu munsi aka karere gashaka kwigobotora muri bagashaka buhake cyangwa se Abafaransa. Influence y'Ubufaransa igenda ishira. Uyu munsi rero urebye kuri mutandao hirya no hino, abantu bari kuvuga ngo Ubufaransa ngo bwagize neza, ngo bwafunze Nicolas Sarkozy, ngo byagenze gute. Nicolas Sarkozy iriya ni nkaho bamugize igitambo cyo kugira ngo basubire bigarurira imitima y'Abanyafurika, bagaragaze yuko bamushinja ibyaha. Yari yeruswa, wari yeruswa turamuhana, uwagize gute turamuhana. Ntabwo hahanwe Nicolas Sarkozy, hari hakwiriye guhanwa Ubufaransa. Bwari bukwiriye kwishura ibyo butwara imitungo y'Abanyafurika butwara. Ibi ngibi ni uguhuma amaso Abanyafurika basubire banezezwe, kuko babizi ko Abanyafurika banezezwa n'utuntu duto. Babanezeze, babahume ku maso, babanezeze, bababwire ngo twafunze uwibye imitungo, watumye amafaranga y'Abanyafurika agenda. Ntabwo ari umuntu, ni igihugu. Iyi ni system y'igihugu. Ni uburyo yuko Nicolas Sarkozy ni umusaza w'imyaka 70, ntaco kivuze cyane muri politike, kuko afite ico yakoze rero ku butegetsi bwe. Reka tukimwegekeho tweze izina ryo Bufaransa. Ntabwo Abanyafurika kwiri kugwa muri uyu mutego kandi wo kumva yuko bizera Ubufaransa. Ntabwo bagomba kwizera Ubufaransa habe nabuke, kuko intego y'Ubufaransa ni inyungu zayo nuko nka Afurika ariko itagira icyo yimarira. Ariko bo bihishamo yuko baje kurinda umutekano, baje kubwo kugira ngo barengere, hariho amadile economique. Ntabwo ari byo. Abanyafurika bakwiriye gukanguka, by'umwihariko wewe uri kutwumva, by'umwihariko wewe udukurikiye, by'umwihariko uwo ari we wese wumva ururimi. Ntabwo tugomba kugira iyo myumvire yuko abazungu, iyo supremacy yabo, uko kwishira hejuru uko abazungu. Ntabwo Afurika byohora muri bene uko nguko. Ibi ngibi bihera mu kuba independent, kuba souverain mu bitekerereze, mu myumvire ya buri wese. Nibwo Afurika izigenga bya nyabyo, kuko nimba bagikolonije intekerezo z'Abanyafurika bakatwumvisha yuko aribo bari hejuru, baje gutwara imitungo yacu, ikaja kubabeshaho, bakagaruka n'ubundi bazanye imfashanyo. Ni ukuvuga ngo rero, nubwo tuvuga ngo Ubufaransa bwari buteye, nibwo bwari busa n'ubuyoboye ibi bitero, bwari buteye Libya. Amerika yari bifitemo inyungu, Ubwongereza bwari bufitemo inyungu mu nyanja ya Mediterane. Hari inyungu z'Abongereza mu gihugu nka Libya, cyarimo kibuza Amerika, idolari rya Amerika gukwirakwira muri Afurika.
ni ukuvuga ngo idolari rya Amerika niyo ntwaro nini Amerika ikoresha itsinda ibindi bihugu cyangwa se irwanya ibindi bihugu. Kubera iki? Uragira ngo uvuge mu gitondo bagatesha ifaranga ryawe agaciro. Kubera iki? Ifaranga rikora ku isi ni idolari. Iri dolari ryabo rero ni intwaro yo guhanisha ibindi bihugu, yo gutesha amafaranga y'ibindi bihugu agaciro. Kuko Muammar Gaddafi yari afite viziyo rero yuko iki gihugu ciwe ciyunze n'abanyafurika bandi muri rusange, bashireho currency, bashireho ifaranga ryabo, bashireho banke nyafurika, bigenge mu buryo bwose total. Niyo mpamvu abanyamerika binjiye muri ibi bintu bashaka kurengera Ubufaransa, bakavaringa Ubufaransa, ariko kandi bakavaringa inyungu zabo. Amerika igira ikintu iza yitaho, ni ukuvuga ngo intere zayo, ikintu cyose kirimo interest y'abanyamerika, nta bindi. Umuntu ushaka kubangamira inyungu zabo bamukura mu nzira. Nuko niko bakuyeho Muammar Gaddafi. Ariko mbibutse yuko bamara kumwica, Amerika, Obama yaravuze ngo mistake twakoze mistake mu gukuraho Muammar Gaddafi, tutarateganyije uko Libya izabaho nyuma yuko Muammar Gaddafi yavuyeho. Niryo kosa rikomeye mu bintu byose ku butegetsi bwa Obama yakoze, ni ugukuraho Muammar Gaddafi, ariko batarateganyije ikizakurikiraho nyuma. Nuko rero Nicolas Sarkozy rero akaba ari muri gereza uyu munsi, akaba yamaze gushirwa muri gereza aho agiye gusavinga igifungo c'imyaka 5 ari mu muhezo, kubera ko amagereza afungiwemwo ibyihebe, abacuruza intwaro, abakoze ibyaha bitandukanye, yewe no ku butegetsi bwiwe nabo yafunze. Urukiko rwemeje yuko agomba gufungwa, afungirwa ahantu muri isolation, ahantu hiwe wenyine muri ico gihe cyo myaka. Ni uburyo bwo kumurinda, ariko murebe n'uburyo rero yagiye muri gereza yambaye costume, afatanye n'umugore we mu maboko, avuga ngo agiye muri gereza. Ati aho reaction yagiye avuga ati ntabwo hafunzwe perezida w'Ubufaransa Nicolas Sarkozy, hafunzwe innocent man, hafunzwe umwere. I am innocent. Je suis innocent. Nubwo yafunzwe rero iwe ntiyemera yuko ibi byaha yabikoze, kandi hari ibimenyetso byinshi. Investigation yarakozwe, iperereza ryarakozwe, nubwo ibo bashaka kuwininga imitima y'abanyafurika, ariko kandi ni byiza nubwo totalement tutabyishimiye yuko Ubufaransa bwamufunze, yuko bwamufunze tibwishuye ibyo bwariye, ariko bufunze uriya kugira ngo bunezeze imitima yaboroshe. Ariko nubwo atari yo ntego yo kugira ngo bishure, ariko byibuze nawe reka bagaragaze ni true colors, bagaragaze ishusho yabo ya nyayo y'uburyo biba. Ku bantu batekereza barabasha kugira ico bumva, barabasha kugira imyumvire isobanutse ku kintu kimeze nk'iki Ubufaransa bwakoze bwo gufunga uwahoze ari president. Urakoze cyane. Ahangaha ni Viewpoint, ni mu kiganiro Viewpoint kuri Afrimedia Live. Mwari kumwe na Director Gabi. Imana ibarinde kandi ikomeze kubagirira neza. Byacu nakagaruka nubundi, kandi subscribe kuri channel yacu, ubundi uzajya ukomeza kubona ibyo dushiraho, ibyo tubategurira byinshi bigiye bitandukanye. A world of stories.